Beograd. Jedan od najpoznatijih gradova ikada nad celom Balkana. Ali i nakon što svi sa Balkana znaju za Beograd, za oni koji nisu nikad ni posetili, niti živjeli tamo, počet će da pitaju kako je zapravo tamo u Beogradu. Pa za moj odgovor to bi bilo potpuno drugačije, jer sve zavisi oko kom mestu si tačno baš u Beogradu. A za našu sreću imamo puno drugačije delova. I to su podeljene na naselje. Pa zato sam mislio dobro onako da malo napravim neki video o tome kako je kod drugih naselje zapravo jeste u Beogradu. I zapravo sada ćemo oceniti koji su jedan od najboljih top 10 naselja ikada nad celom Beogradom. To će biti veoma zanimljivo jer nikad se ne znam, možda će vas top 1 naselje sigurno iznenaditi. Number 7. Student watches porn and gets naked. Ali samo da kažem da pre nego što ocenjujem koji su najbolje naselje tamo ovde u Beograd, da znate, ja ne govorim ovo iz iskustva, možda malo za jedno naselje, ali što se tiče za sve ostale naselje, bukvalno sam sve pročito preko online, što su svi ljudi rekli tamo, kako je bilo njima tamo i sve ostalo, tako da bukvalno ovakve su naselje, barem po internetu, kako kaže Jetoti. I da isto kažem da ako ste novi na ovom kanalu i vama se svidjelo ovaj klip, šta god, ako možete subite se jer bi to meni mnogo pomoglo za kanal i sve. I znate, to će mi da motiviše da izbacujem više ovakvih klipova za vas i sve, pa eto ti, isto lajkujte jer, što ne, da ulazimo u taj YouTube algoritam, što bi se rekao, pa eto ti, ajme ljudi, aj zdravo, uživajte na klipu, aj sad. Ali da više ne potrošim vreme, ljudi moji, ajmo da počnemo sa brojem 10. Za broj 10 sam napisao Gazela, zato što koliko sam ja i video na internetu, svi kaže kako je tamo, bukvalno divljina neka, raspada se, a još i tamo je bukvalno sirotinje, tako da ne možeš nikako da tu živiš, ni uopšte dobro, tako da, top 10. Ciganije ispod Gazele. Uvijek mi se smrači kad prolazim tim putem. Cigansko naselje je pred Gazele. Na 9. mestu jeste Kaluđerica. Zašto? Zato što kanalizacije maltene ni nemaju. Tamo su putovi bukvalno tesno toliko da to je kao da su napravljene za bicikliste, a ne za automobile. I to stvara problem tu, zato što bukvalno deca ne mogu da nikako prođe kroz tih ulice i zato ne vidiš nikada na Kaluđerici kako odu tamo negdje nijedan dete, zato što pregazit će ga neko sa autom, brate, i to je to. Kaluđerica, dno. Joj, naselje, Velika Padina, Kaluđerica, Jajnici. Juče slučajno prođoh kroz Kaluđericu. Tamo je ružno, cemerno i jadno. Kaluđerica definitivno. Neki ljudi i njihovi stavovi, način života, sat vremena do Cvetkov pijace, lokalne prodavnice, loše snabdevene i uglavnom skup. MML, Kaluđerica, Petlovo brdo i druga brda. Koja je ta druga brda? Na mesto broj 8 stoji Krnjača. Zašto Krnjača? Zato što bukvalno ljudi su žalili na tome što uopšte nema ni jedan funkcionalan kanalizacija. Kanalizacija ne postoji tamo na Krnjači. Možda imaš toalet, možda imaš brate za WC i sve, ali džabe kad sva ta voda se izliva negde na putu, brate, ili otkud ja znam, tako da bukvalno tamo nema uopšte funkcionalan kanalizacija, uopšte, ne radi, ne postoji kanalizacija i ljudi dan danas se žale na tome i eto ti. Mislim da je Krnjača, ali niko zbog ljudi, već zbog problema sa čistoćom i kanalizacijom. Ima ih medak Krnjača. Pod brojem 7 stoji Višnjička banja. Zašto baš Višnjička banja? Zato što prosto ovdje se napisao ljudi su žalili po tome što non stop ima gužva tamo za saobraćaj i sve i svašta i popuno nemaju vodu. Popuno tamo ne piješ vodu, nego popiješ, ne znam ni ja, brate, plutonijum, brate, 5%,
Ljudi tamo umire, brate, ono, nije ni bezbedno tamo da popiješ bilo šta, brate. Višnjička banja, to je rekao admin da se samo zna. Na mjesto broj 6 stoji Zemun. Zašto Zemun? Zato što sam ovdje bukvalno napisao puno ima cigana tamo i prave probleme. Ja mislim da ne treba više da kažem, ono, brate, ja mislim da to stvarno je istinito za bilo koji lik ili likuša koji je ikada tamo otišao, ono, tamo ću ti reći isto, brate. Znači, ciganijadija, ono, ne znam ni ja. Definitivno Zemun. Cigansko naselje ispod Gazele, Bataja i ostalo. Ja. U Zemunu vojni put i većina novih izbjegličko-ciganskih naseobina. Au, brat. Danas bila pa utvrdila. Zemun, sve oko buvljaka, katastrofa. Na 5. mjestu jeste Zvezdarska šuma. Zašto? Zato što je bukvalno šuma. Mislim, da. Nemojte prilaziti nigde tamo kod Zvezdarska šuma, jer samo je šuma, mislim, bukvalno. Za mjesto broj 4 spada Borča. Zašto Borča? Zato što su ljudi tamo depresivni toliko da bi se preselili tamo negdje, bilo gdje drugdje. Znači, na primjer, jedna žena iz Borča je bukvalno doselila se tamo negdje kod Dorčov za neki stan, ono, 20 kvadrata ili šta god, što je stvarno malo, ono, stan. A tamo na Borči imala 100 nekog, ono, kvadrat, ono, ne znam ni ja, vrate, zašto, ali ljudi su toliko depresivni da bi samo otišli na bilo gdje, vrate, samo da ne više se vraćaju tamo kod Borča, ono, bukvalno. Za mene je najgora Borča. I sada je vreme za top 3 najboljih naselja ikada nad celom Beogradom. Na 3. mjestu se naravno nalazi braća Jerkovići. Zašto? Zato što ljudi su tamo bukvalno maltene izbjeglice iz Arkham Asylum. Ako hoćete da to kažem na srpski način, to bi bilo izbjeglice iz Lazara Lazarević ili Boško Buhu, ko zna, brate. Tamo su ljudi malo tamo vamo, brate, ono, eto ti. Najgori Jerković, ubedljivo Vračar i braća Jerković. Rakovica, braća Jerković, tamo živim, ljudi bacaju đubre kroz prostor, svako malo neke tucijave u parkovima između zgrada, tinejdžeri se dernjaju u svako doba dana i noći, ganci suda. Možda su vidjeli i Branku. Na 2. mjestu nije mogao da bude na 1. jer nije toliko baš toliko dobra kao što je na 1. mjestu, jeste ta naselja. Mirjevo je 2. mjesto. Zašto? Zato što inako što jeste Mirjevo dobro mjesto za, na primjer, nešto blizu da kupiš ili tako to nešto, sve je blizu tu kod Mirjevo. Dom zdravlja, Maxi, Ideja, šta god, ali sve je tu blizu, ali ništa ne vredi kad je društvo tamo, znači ko, ne znam ni ja, brate, ono, kako tamo ljudi žive na Ohio, brate, ono, znate oni, Ohio, brate. Sad zamisliti to, ono, kao ljudi iz Ohio, samo što 10 puta gori, to ti je Mirjevo zapravo. Lepo je vidjeti da u ovakvoj temi nema tvog naselja, što je u mom slučaju Višnjička banja. Moj glas dajem naselju Mirjevo. Pa bravo, Višnjička banja, znači svaki ti čas. I onda neko pitao kako je tamo na Mirjevo, kaže ovaj lik, Mirjevo odvratno, prestigneš do Pančeva i put lepši, sin mi tamo živo privatno pa sam merodavna, ne postoji ni jedan razlog za, ima samo protiv, nekad manje, nekad više odvratno smrdi, ko deponija, brat. Odakle god da ideš, predugo se putuje. Za jedno može da prođe ako ili blizu radiš ili ako je stan tvoj. Što jeste istina, mislim, zašto bi ti otišao Mirjevo ako ti daleko, brate. Osim, naravno, ako je toliko dobar naselje. Ali, naravno, niko ne može da bude bolje naselje nego od ovog što je sad na 1. mjestu i to jeste Karaburma. Zašto je najbolji deo Beograda Karaburma? Zašto? Pa zato što je bukvalno toliko napredna Karaburma da prosto mi, znači mi smo, znači, sirotinje za razliku od Karaburma, znači mnogo smo mi dno, brate. Karaburma je ono metropol, brate, znači tamo
Tamo, znaš koliko konjske snage ima tamo, brate, jedan, brate. Tamo na Karaburmi su svi baš, znači ono, super ljudi, da su sad počeli da isto i malo i da podele i točkove za auto, na primjer, i čak i sve i svašta, znaš. Baš su tamo ljudi baš ljubazni i sve, znaš. Oni nam daju da podele nama par stvari, onako da podelimo neke tu, baš puno stvari. I sve ostalo, tako da baš su puno ljudi pričaju baš puno dobro o Karaburmi i to baš, znači ono, super. Karaburma je uvek bila, a i bit će najgora. Klasično radničko naselje, svi maštaju o velikoj lovi, a uglavnom su svi živi neradnici. I još jedanput Karaburma. Meni je ružna Karaburma, bele vode i Dorču. Definitivno najgori deo jeste Karaburma, a Novi Beograd je prelep i onda je počeo nešto da spominje puno nešto o Novi Beograd i kako to dobro. Karaburma kao i cela Palilu su odvratni. I naravno mora postoji još jedanput Karaburma i neko to napravio se ispod kao mi nismo ljudi, mi smo sa Karaburme. Ima mnogo odvratnih krajeva, a ja ističem Mirjevo i Karaburmu. Karaburma i braća Jerković. Ovo je samo odgovorila na ovo prošlo za Karaburmu, znači rekla je i ja mislim. Krnjaču, Borču, Planinsku skelu, Kotež ne smatram delom Beograda, najružniji mi je Žarkov Karaburma, a najlepše mi je bez kosa. Šta? Ovdje neki veličaju i pljuju Novi Beograd, a to je grad u grad, pa ne može da bude isto Vojvođanska, paviljoni i U Business Center i deo oko arena. Bio sam večeras na Karaburmi, definitivno najveći križ od kraja. Karaburma, jeza. Karaburma, to je mrkli mrak u pobela dana. Karaburma, meni je ružna Karaburma, opet kaže ova. Zemun i Karaburma. Ne pamti kada sam bila posljednji put u nekom prigradskom naselju, pa da ne komentariš. Karaburma je raspad čak i za BG. Nije ni čudo da su u tursko vreme tamo slali gubavci, lol. Ja ne volim Karaburmu i zato smatram da je to najgori deo grada. Par puta sam bila tamo i nekako se loše osjećam i uplašeno deluje mi prljivo i opasno. I ja glasam za Karaburmu. Karaburma je ubedljivo najružnija. Odvratna je, verujem, svima koji imaju imalo smisla za estetiku i umeju da razlikuju lepo od ružnog. Brat. Karaburma i Novi Beograd. Karaburma ubedljivo najgori deo Beograda. Živio sam na njoj 18 godina, blagosloven neke dane kada sam se preselio. Buvljak, Novi Beograd, stara Karaburma i staro Sajmište. Imaš užasno mnogo groznih ulica. Karaburma, na primjer. Mada ja kažem Beograd, ona pomisli na krug dvojke. Kumodraž, Karaburma, Slavija, Žarkova, Železnik, Banovo Brdo. Karaburma. Nekako haotičan kraj. Sve mi deluje kao da se raspada, posebno ne volim deo raspravne reke. Par taksista mi je rekao da ne pamte vožnju ka ili iz stare Karaburme. Priča taksista da vozi po celom gradu, samo ne stara Karaburma. Niti iko zove, niti iko traži da ide tamo. Kao što vidite ljudi, ovo su ljudi koji su tamo živjeli ili su posetili i tako da stvarno mislim da ne bi lagali toliko tek lako, tako da eto ti, ali najubedljivo nad celom ovom forum je Karaburma najgori izgleda. Wow, ja nisam znao da zapravo Karaburma je imao toliko loše recenzije po tome kakve je nasilje. Ljudi moji, trenutno smo na Karaburmi, znači došli sam, brate, smrdi sve na dim, na ono, brate, na benzin i sve ostalo, brate, ovo počinje da se napravi magla, evo. Znači, ne, ali uopšte se ne šalim, brate, što najgore, ali jebi ga to tako, to na Karaburmi, brate, to je to. Pola Karaburme je ko sirotinje, znači skoro je sve za sirotinje, ali malo tim nešto kao zgradovi i tako to, pa kao računa se da je malo napredno Karaburma. Ne znam, brate, ja stvarno ne znam što da kažem, ja stvarno ne osjećam se ovdje bezbedno. Znači ono što je rekla ova tamo na forum, što nije osjećala toliko bezbedno, tamo bukvalno
je bilo pravo, jer ja uopšte se ne osjećam ovdje bezbedan, brate. Brate, očekujem da svaki sekund da mi neko prilazi iza, brate, da mi kolje, brate, jer sam nešto spomenuo, brate, za njihovu prelepu Karaburmu. I naravno, ne bi bilo Karaburma da nisam vidio njihov insignija, što bi se rekao i šta god. Tako da, kritično. Ali dobro, znaš šta, na kraju dana, zapravo nemam ništa dobro da kažem, Dobro, ništa, ljudi moji, da, eto ti, utisak na Karaburmi. Maj 11 od 10, brate, znaš kako. Only in Karaburma, bro. To je bio to, ljudi moji, hvala vam svima što ste gledali ovaj klip. Ako vam se svidio, dajte like, to će mi mnogo pomoći sa kanalom. A ono što će mi pomoći sa kanalom više jeste da ako ste novi i vama se svidio ovaj klip i želite da vidite ovakve slične klipove u budućnosti, subujte se jer će mi to mnogo pomoći za sve i ostalo, tako da. I eto. Ajme ljudi moji, to je bio to, hvala vam svima još jedan što ste gledali i vidimo se sljedeći put kod još jedan klip šta god budem napravio. Subite se please, ajde. Vidimo se ljudi. I eto. Da. Ćao ljudi. Ćao. Najgori deo Beograda je Pariz. A ko to tamo živi, majke ti?